godišnja knjiga Njemačke demokratske republike za 1990. godinu. Evo, imamo crnotiske. Onda dopisnica. Ovo je dopisnica ili kuverta, mislim da je kuverta sa prigodnim markom. Ovo je dopisnica sa odgovorom. Ovo je prigodna dopisnica. Arčić 1, opet dopisnica za inozemstvo. To je povodom prve poštanske marke, 150 godina izdanje. 70. rođendan pape Ivana Pavla II. Opet dopisnica. Opet dopisnica. I ovo su sad od 1.7.90. Više nisu upotrebi marke, mislim jesu marke DDR-a, ali i marke gdje piše Njemačka pošta, Deutsche Post. Evo dopisnica od Deutsche Post, dakle ne od DDR-a. Opet Deutsche Post, Deutsche Post. Dopisnica sa odgovorom. Opet dopisnica. To je sad Njemačka pošta, Deutsche Post, dakle ne Bundesrepublik, niti DDR. I ovo je zadnje izdanje Heinrich Schliemann od Deutsche Posta. Ovo je mali karnetić, dio iz karneta. I tamo od 3. listopada 90. DDR više ne postoji, Njemačka se ujedinila i onda u ovoj knjizi do kraja su marke Savezne Republike Njemačke. Savezne Republike Njemačke, blok Berlinski zid, božićne marke i to bi bilo to. I naravno ovo izdanje iz 89. godine ima i zaštitnu kutiju u koju ide ova knjižica. Ja naravno ne mogu to sad staviti jer snimam sa fotoaparatom.